Kamikha Youth Federation Mairang Sun mentakas ngi ke atrik naitung ajalabsan harjina moba randar maulong upsden bat uba Arius Basayamoy General Secretary rangkat kit khot kra yurip ya jaka ba pentre ya skim jajiban mission hasnong Umthied Bynther bat HPSI Mawsawa harjina yurip keseng akam bakalalap bagi bajra baterai hakati jaka gidon ya ke level license hendai kim simla pathma isu ya ka katba ya ke work permit bat ke police verification ni ke jing kasernot pensisian ke polit pat kim simla don setia kino yang keseng kira ong bagi ni ki bajra trai mentala kumba as nem hakati jaka hendai kim don ki ker selagi babiang bat keseng ke kentui ke tenat polit bagadai ban penbait ban pej perman badawa badai ban penbiang ya ke police verification ka maham rubada ke company ke pentrei ke nek skim kam penbiang ke seng sawan biang ban be hi ya kini bajla la ka ajing thoro se ka deputy commissioner ka eastern west kasil halwa kani सत्रह गाँव गया ना और का बस्ती में work permit kalau boleh license का police verification अभी ये इधर कितना का है कितना लोग इधर तो 17 है हां 17 फीस कितना 17 लेकिन अभी तो आदमी कौन पास आदमी गांव ये ông này mình lính nó mà ni untuk sukia ni dap dari sukia marba hang ni pe ni dina ma hak khasiru di bentrai ngai kat karukom ni de ben ai lang kan di khasi bi kenanya trai ngai bun ting ni dawan ni wan ni i bi tang di khar sudah pat ya kata ni dap su kajing sukia bat nga dawa ru ya kan company ke jam kan kenang ban kan perungkam lam yaki kena khasi jungi ba kinang yo bentrai lan hakan ikra तो का ngang secretary general secretary jongka Mikhalaya Youth Federation MYF Mairang Sun te hadin pengilawan ban inquiry hne ya kini kinung trei barjla tenagal yang jengi ngila sek ka botol ID kidon adhar kidon ka logo license kidon henry ka police verification bat ka work permit kidon tenagal yang jengi keseng ngila bu ya kana ka company bala kom nong ai pongbiang ni kena ka plus verification bat ka work permit ada kimla ben pinggang kita ngin dawan kana ka form nak lengi ka sang ngin bi be kini kiri ka nak yang jengi mo bion kedu idisi benda te mar nilabu ru ko wei ka bangin bibu wijing thok ba mar ka jik pen slam jogi bat pentrei ya kani ka JJM scheme mar ba ngilapet kat kum kajing I jungi kemuan ba kat kum kajing tip jungi 70% kila yo ka pisah dan ne kila pelaj kita pisah at least 60% ngai I kadang kata kam ba pentere kadang dam dalam kat kum kajing pet jungi pet ngilai I haman leng sinong buan kepala don kata upat 4 dan bat buan ru connection ke buan 4 dan dan nak lihat jungi nglaong isi ba ya kan ni pidi pen keloi nomor ba ka kata yu ba mentala arsenam nadu arah jar apply kila pentre ini ba nadu menta karang dep tang kata 100%. Dan nak lihat jungi ni labu kejing dawa kejing ujor HDC ba pidi ben sim kya lem ban kentu iki kontraktor ni badi patch bakin pen stat ini kan